Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Bugünkü işimiz yine Karaxanbay'da oldu. Hem de Mamuyin'de. Hem de Mamuyin'e mızasımızda özünde fikirlerini işleyişiniz mümkün. Esselamu Aleyküm aziz yurttaşlar. Yine 3 xana tujma taxtıraman deb orada verdik. Yine vallahi gelip 70 bin sondan aksiya bakada Ramazan aksiyasını işlet verdiler. 10 yıllık garantiyaman verdiler foruma. Hem zor aydı. İşletişlerini tavsiye etemem. Mais de lui, ne néglige pas ta vie, c'est pas facile. Tu joues, tu ris, tu te sens fort ralenti. Prends le temps d'aimer les choses simples de la vie, sans utopie. Je sais le temps va speeder, on veut tous s'en évader. Le courant nous brise en un moment. Faut pas te laisser faner, perdre tes jours, tes années à courir. Arrête-toi et respire. Pourquoi tu rames